deng gaganap keng diye. Ing primero keng ngang sabla, yaing katawan ng tao. Uling yaing magdala keng kaladwa na keteng yato. Yaing makalto pakirap nung alayo makanano, lipo-lipo niya siguro, ing kekatang espiritu. Ing kakadwang kayang parte, yaing ausan dang inawa, ay akimot ing katawan hanggang ay mangisnawa. Bayang mabiyes sangap yakeng preskong angin na sa giwa, mga nasi minumdanom grasyang pani bataneng luwa. Ing tutuki yay ngane mo, uling nano ing kwentana, ning katawan na tinawa, nung kengukul kepaltanla. E bali nung matudtudya at inyamong isip sana, ban makapagdisposisyon o misip keng nanggawan. Antimuran ing panandam kayan tabe na naniti, saya lungkot mua at yama sama lugod ang pongayli. Ing puso yung bumutos keng nano pamaning panandam, yung tatanggap keng lugma at ligaya ng pilublupan. Ing sikanan metong yapang maalagang uri ng diye, nung ing tao emikimot daig nepa atayng mete, atin yamang buring sabyan may bugyamang ating daptan, nung alayang nakarapat, painawan niya keng pagkeran. Katatawlyan para maging ganaping biye ing sikluban, kailangan ano ning tao, dengawang ning panimanman, ilapin ding pamamaw, pamanakit keng masala, pamanlasa, pamanimpla, at pamanandam keng swala. Partidongan ning biyerete, nung kulang la e kompleto, ing pigkalog ning miglalang aawsantang apong Ginoo. Kabudmit dalangan beti at bangkenya ing mitagan, magbalik yang alikabok, ing kaladwa paitas nema. Dakal pong salamat.